Nije zanemarljivo ni na sportskom planu ono što su beogradske opštine u jednoj teškoj godini uspele da urade, ali ajde da polako preslišamo predsednike dve beogradske opštine koje imaju dosta sličnosti, ali i neke razlike. Recimo, obe su vrlo razuđene, prostrane. Obe imaju velike reke. Obe imaju nove mostove. Jedna dobila prošle godine za novu godinu, druga će uskoro u toku ove, nadamo se. I obe imaju za predsednike mlade ljude koji se uopšte ne stide da kažu da možda i nije sve onako kako smo najviše želeli. Zoran Gajić Čukarica, Stojan Nikolić Palilula, dobro jutro, dobrodošli. Hajmo blic anketu, Zorane. Najbolje što ste uradili u opštini u 2012. Najbolje? Besplatne sportske sekcije. Nekako sam najviše ponosan na to, zato što je besplatno i za roditelje, za škole, za organizatora opštine Čukarica. Na naučnoj osnovi je urađeno sa komisijom na čijem čelu je bio dekan DIF-a, a zaista nešto što je direktno ulaganje i u psihofizički razvoj naše dece i što se nastavlja na ovu priču koju smo malo prečuli, a što zaista smatram da je najznačajnije, a to su naša deca i ulaganje u njih. Nakako, ljudi su zaista najvažnije nešto i na Čukarici i na Paliluli i to je ono sa čim mi možemo se ponosimo. Naravno da u prošloj godini je otvaranje mosta nama bio najznačajniji događaj i to je zaista bio za ceo ovaj deo Evrope, zaista mogu da kažem, jer mi smo imali goste u tom trenutku iz Austrije, pobratime, pa su onda gradovi pobratimi, pa su onda i oni ostali da bi dočekali baš otvaranje mosta. Vaš most tek raste. Najlepše od 2012. Ali Boga mi raste ko izvode. Ali veoma smo ponosni. Mi smo, ja mislim, trenutno u Beogradu najveće gradilište. Pošto gradi se taj most, završile su se dve škole 1. septembra otvorene, završena petlja. Videli ste onu high-tech farmu PKB-a od pre 10-15 dana. Ja sam tamo bio potpuno oduševljen. Svašta nešto se radi. Interceptor koji se ne vidi, koji je ispod zemlje. Trenutno su radovi ispod Palilule, ali ja isto moram da kažem kao i moj kolega, mi smo ponosni na ovu našu akciju Plivaj i uživaj, gde smo klincima obezbedili besplatno plivanje. Negde nam je veoma drago da možemo da malo pomognemo da pravilnije odrastaju, da se dobro druže, da uživaju. Ponosni smo i na ovog našeg Deda Mraza s Palilule. To ste lepo odradili, jesu. Jes, prvi put, dva puta. Dva puta dolazi. Mala bila je hala Pionir ove godine i Deda Mraz nas ispuštao 2 dana. Eto, to su neke preko veze. Rekao predsjednik da dođe ponovo. Ne, bivši predsjednik opštine je sedio. Da, to su dačine neke veze. Jednom za starog, jednom za novog predsjednika opštine. Ok, šta niste uspeli da uradite? Teški uzdasi. Ja mislim da zajedno sa mojim uvaženim kolegom Milanom Tlačincem, prethodnikom, bismo više... Vidite, ja čim pomenem šta nije urađeno, on pomene prethodnika, Zoran. Zato što je on dosta uradio čak i zato hoću da se to zna. A s druge strane, mislim da smo još imali vremena zbog građevinske sezone da bi uradili još neku rampu za invalide. Da bi uradili na tom nekom ljudskom planu još... Te male stvari koje čine život ljudima. Mi imamo tu akciju baš male stvari čine život. I mogu vam reći da to nekako i u komšiluku odjekne najbolje, jer ljudi shvate da opština nije nešto daleko, da predsjednik opštine nije neka figura van vremena i prostora, nego da je njihov komšija koji shvata da je ta neka naizgled sitnica na njima veoma bitna, a da je to realno da se uradi. Stojane, šta biste volili da ste uradili, a niste? Nismo potpuno oživeli našu ustanovu kulture. Time nisam zadovoljan, ali mislim da tu imamo dobre pomake. Više publike bi trebalo da dolazi. Pa i više publike i boljeg nekog sadržaja. Imaćemo od nove godine potpuno novi koncept koji će se u stvari bazirati na našoj deci i omladini koja će u stvari da nam pune tu salu. Nismo uradili, ali sada radimo 4 drenaže da odvedemo ljudima vodu od poplave i nismo, ali to je nešto teško, nismo još počeli kanalizaciju zajedno sa gradom, naravno. U Krnjači? Kanalizaciju u Krnjači. To je rak rana Palilule, stvarno. Voleo bih da u ovom mandatu bar krenemo tu sekundarnu mrežu, bar jednu ulicu da uradimo, da tim ljudima tamo pružimo neku nadu da mogu da budu ravnopravni građani Beograda. Najveći zadatak za ovu godinu koja počinje? Ja mislim da ćemo na Paliluli... Budžet kao Čukarica, jel? Ne, to nije zadatak, to je naša neostvarena želja.
Ali radit će se dosta na Paliluli. Ja bih volao da ispratimo sve ovo što je u toku. Mislim da nam je negde najveći zadatak i nama i gradskoj upravi zajedno radimo na tome što se tiče Palilule, da taj potez oko severne magistralne tangente negde da tu omogućimo da ljudi legalno zidaju. Negde mi je najveći strah da ako ne budemo omogućili legalno da zidaju, da niko živi neće moći da odbrani od nelegalne gradnje, pošto to postaje definitivno najatraktivniji potez i da onda kroz neke investitore koje bi doveli zaposlimo ljude. Ulaganje u škole. Škole? U škole, da. Mislim da je obrazovanje onako nešto, valjda možda ja to lično gledam zato što imam ćerku koja je 8. razred, pa onda, pošto sam stalno u toku i roditelji su malo nervozni u tom periodu kad je dete u 8. razredu. Razumljivo. Da, nisu deca u pubertetu, nego smo mi malo nervozni. Tako da u potpunosti shvatam i probleme obrazovnog sistema, ali i nastavnog kadra i mi ćemo zaista još više ulagati u škole i da sa te strane bar podržimo nastavnike da još više radi sa našim decom. Mi ćemo vrlo brzo proveriti šta ste uradili od ovoga što ste najavili i poželeli. Nemojte baš mnogo brzo. Nekako što se tiče pisama gledalaca na jutro@studio.rs nema jutros prijeve nekih problema ili nečega što biste želeli da vam naši gosti rešavaju, ali ako bude mi vam prenosimo. Stojan Nikolić, predsjednik opštine Palilula, Zoran Gajić, predsjednik opštine Čukarice, bili sa nama. -3 u Beogradu.